to my uncle in Samoa. Oh, why waste time in petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚅, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚅 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.
Mua na toi whatalo whātu pa ia malu se tātou atu no pele o Samoa nei vaenga o le taeao. Iwa 5 minute te elei tūla iwa, tāle tūla sifulu o le tātou Malū taeao faaleagaga e peona iai taeao te tasi. E toe whaatulima atu ai se tātou ainga pele le taeao. Ia malo le soifua manuia, malo fo'i le usu 𝚟𝚒𝚎𝚘𝚡 le nei aso, malo fo'i le tauatai, malo le soifua manuia e whaatalofa atu i le ainga o le tala lelei, le ainga o le whaatuatua i le au paia ma le au pele, i la i le tala lelei whaatalofa atu le nei taeao se ainga pele, e le talitonunga i le ua tātou mapu mai fo'i i wai ainga o le nei taeao, mai se lava i lātou lea sa usu i 𝚟𝚒𝚎𝚘𝚡 nei aso i suafa mamalu o tātou li'i e whaatalofa atu ai lau polokalame Malū taeao faaleagaga i se o tātou ainga talofa lava i le whangaloina le tapu ainga mau i au whaalupega feoi o le tala lelei so se maotama so se lawa le whapenao na tu'i la lātou tapu ainga mai se o tatalu wa se manuia o Samoa mo a taeao i ia le atua faafetai i lau taupito la au ia wale tapu ia whaiva o Samoa au whianga i aiso tātou atunuu i 𝚟𝚒𝚎𝚘𝚡 o loo whianga i ai whaatalofa atu po i nei o tātou tua a mātutua au sinasino o le tala lelei faafetai talo faafetai fo'i tapuai ia awalava le whianga i ai o ainga nuu mai kalesia i so o se vala awina ma so o se whaiva lo lātou ngā lulu ai malo le wha malolosi e le mwhai o nā whangaloina le whatalofa nei tātou sponsors i lātou o lo anga lei tātou tautua ma le unanga po le Missional Global Kingdom TV whatalofa atu au unanga te tasi whapea fo i tātou i kalesia o au nā le tua o lo langolangoina le tātou Missional malo le soifua manuia e whaatalofa atu foi au nanga taitasi i so se ala ata ma so se ala leo lo whapena una fola i nai pealfi na ngalo le atua malo le soifua manuia whaatalofa atu le taeao tātou ainga i lungo penga tawhailangi pai o lewa e mafuta mai ia iai leanga le leio le atua ia te oe i lo mafuta mai le taeao ia whaatalofa atu ai se uto o lua pele i lo loto mo lo uanganga ia Sara le taeao po tina fo i o whanau ma lo le usu ma lo fo i le ono sa i le taeao i o 𝚟𝚒𝚎𝚘𝚡 ia alofa tele mo oe whailoa i staimi ia whaatalofa atu fo i ia whaauunga sewe sunga le whaifeau ma lo faafetai le mafuta mai whaatalofa atu fo i a ta vita tusa amanuia le tua atalofa atu ia ko lani tange ia faafetai le mafuta mai ia malanga matulumua ngao sa tua i malo faafetai tele le mafuta mai le taeao atalofa atu ia Lulu Jane maulalo Stowers amani faafetai le mafuta mai Ole FJ faafetai le mafuta mai faamanuia le tua whaatalofa atu fo'i le uso au auna ia salani mauingoa faafetai le mafuta mai se mupita to ala ia vi ia le tua le taeao nise mai ava whaatalofa atu i le suafa Iesu whaatalofa atu le taeao le uso ia Mel Fenisio faafetai le mafuta mai manuia fo'i le whiangai ma ngā luenga le nei aso whaatalofa atu fo'i ia whaangi ngā uta fesila whai ma lo le soifua manuia whaatalofa atu po i se utina ia e Stefano whamanuia le tua ia te oitina ia wale whianga iai ma whaiva nei aso David Meredith ma lo faafetai le mafuta mai ma lo le soifua manuia whaatalofa atu po i le taeao ia Jeff Matalasi ia whaatalofa atu Amerika Samoa le usa au auna ia ma lo folinga lue ma lo le usu nei aso Florence Tauanu ma lo le soifua manuia Norman faafetai ia whamanuia le tua le mafuta mai whaatalofa atu i Fred Sam Ling faafetai
whamanuia le tua i sio tātou ainga, mai se sio tātou atu no pele o Samoa, taitu unga tu i loma rokeni, ma lo le soifua manuia, whamanuia fo i le tua i le whianga iai mga luenga nei asu. Christian nalo alii, ia, ma lo le soifua manuia, na sunga male ainga, whaftaili ma futa mai, whatalo whatua i lau auna le tua, sunga le whaifi au ia te whausi osi grey, ia, whatalo whatu me le pone le taeao, ma lo whaftaili ma futa mai. Manuia la vea lilo mai ava, ma lo le soifua manuia. Sila mai mo mai sio tātou ainga le taeao. Matango fiele susulu mai o le la, o le anga le lei o le atua le taeao. Ia masulu ngia i fo i le fonga i le ele. Ala usu fo i le mamalo sio tātou watunu o iso se faiva alofi ao le nei aso. Be ia le atua leo tātou wala fai mai. Ia mal tātou au tū o lo ilunga o tātou polkalame le taeao. Ia tātou loto faafetai, we must be grateful. Ole whala i au nā po o se malu taeao faaleagaga nā mo tātou. Ina ia tātou sa vali le yaso i so se vala awina ma so se faiva. Ia awana i ngalo ia te i tātou o na tātou loto faafetai mea uma. Mai se o le tātou mafaufau. Ia i le whamaoni o le tua malona alofa mai. Lea ua ia au mai eila na pule whasoa. Ia te i tātou i le aso mle aso. Ia tātou loto faafetai. Awana i ngalo ia te i tātou tapa o sili langu. Ia o leo lo tau mua vai ngalu i lo tau soifua. Masau nei ola. O ia na o le atua e au aula na pule. O le atua e pule au i le langi, le lalo langi, ma lalo ifo le lalo langi. Ia o le atua na o lo tātou au auna iai Samoa, o le atua o lo soifua, ma o lo soifua pia lava. Pata alofa atua i fo ila nei taeao, ia alofa tau sa ma vaenga tō vio, whaftai tele le mafuta mai, whamanuia le tua i le yaso, no uto i tufi nau, ma lo le soifua manuia. Sina pito vao ngau tusa whaftail mafuta mai whamanuia le tua male ainga. No wao ayo mata sipaia whaftai whatua le mafuta mai whanei taeao. Moke and tapa ropati whaftail mafuta mai whamanuia le tua ia oe male ainga. Susana sa nonu wola whaftai whamanuia le tua le nei taeao. Linsa Mona Gardenia, Pedro, whaftai mafuta mai. Andy Crowley, whamanuia le tua. Tinaya Nive Pritchard, Nua, whamanuia le tua le nei taeao. Ia whapea foi whaalia miracle lawanu ma lo soifua manuia. So we must be grateful, we must be thankful in everything. Taune ata i tātou se loto whaftai i mea umalava. Ona o le tua o lo ia whaasoasoa mai le manuia ia te i tātou i le aso ma le aso. Leo o tātou sapa i tali ai ana whaamanuianga o le atua na le efia whaasoa tua i polkalame mo i tātou nei taeao ia tātou loto whaafetai. Le asa taimi mulimuli na whaafetai e lo tua, nea whaiwa ngalo ia te oe le tua le nei taeao. E le o ngalo i tātou i le sila whanga le atua ave sau whaafetai i le atua. E tatau on tātou loto whaafetai wa o le atua o ia o lo o whapenao na tui le wili o lo tui foe. Ia e whaatonu wholau tātou wholaunga ma tātou savalinga i so se anga inga o le soifuanga o lo tātou iai. Ia o lo o uu mawina lava i tātou i lunga o le alofi lima o le tātou tua. O ia lea o lo whapena o na kapitenina o tātou sa. Ia o lo whapena o na tātou malo losi ai. E le o ngau o le lao lo sa. Tele taime a whatia i tātou. A whatia o tātou wholaunga e luka o tātou savalinga. A o le atua lea o ia lea o lo whaima tai, o lo whaima kapiteni o tātou wholaunga. Ia o lo tātou malu ai, no tātou saunga le muai, o le atua ule au au.
whenunu iawa, fausia, faafetai tele lava, solo sa tawhili, whamanuia tele le tua sio tatou ainga, mareta tau lolo sio tina, whamanuia le tua tina, malo foi le onsai o whaiva mo tiu te fola tala lei, ia ile nai tu o le ngaluenga. R. Tracy Kuka, tō tala lei, faafetai tele le mafuta mai, ia whapea foi pe tina le sa tele, whamanuia tele le tua sio tatou ainga. Ole fina ngalo le tua, ia tatou loto faafetai I tūlanga lava. God's desire is to be grateful in all circumstances of life. Ai sila la tatou tusi fai tau taeao nei, fai mai le afionga le atua, ia o tau faafetai mea lava, a wao le fina ngalo leo le atua iate o tau, iake riso, Yesu. This is the will of God. This is God desires us. He desires us to be grateful. He desires us to be thankful in all circumstances of life. E fina ngalo le tua, ia tatou loto faafetai, I tūlanga lava soifuanga o lo tatou olai. Leana ia whaapea tuai, I au tau faafetai mea lava, a wao le fina ngalo leo le tua, iate au tau le aupa ia malau whaatua tua, iake riso Yesu, ia au tau loto faafetai. We must be grateful. We must be thankful. Why? Because all circumstances of life, God Himself is leading us. God Himself is guiding us through all hardships, all tests of life, and all sorts of situations that we go through. God desires us to be grateful in all circumstances. E fina ngalo le tua ia tatou loto faafetai tūlanga lava soifuanga lo tatou iai. Le lei po o le lei, manuia po o le ai o se mea, ia tatou loto faafetai le tua. Aisea, ai sila I le tustusinga le apostolo Iakopo, fai mai le fionga le tua, o mea le lei tatou te oli ai le olanga le lei, o mea ua foa I mai e le tua. O mea po o mea le lei tatou te oli ai le olanga le lei, po o mea le ua maua I o lima, po o mea le ua tatou sapa Itali ai, fai mai le fionga le tua, o mea ua foa I mai e le tua ia te tatou. E te taula o tatou loto faafetai. All good things we enjoy in life are given by God. Mai lai o tala apostolo Iakopo, o mea lelei e fuaina mai, a toa ma mea alofa e atoa ona lelei, e mai lunga lava ia, e aluifo mai le tama, o malama, e leo ia te ia se mea faaletu mau, po sina li liu I titi. That is the word of God. Amen. All good things we enjoy in life are from God, from above. O mea lelei e fuaina mai, a toa ma mea alofa e atoa ona lelei. Mai lai o tala al tuspa ia, o mea mai lunga lava ia. E aluifo mai le tama, fe mai lai o tuspa ia, o loo ia te ia le malama. E leo ia te ia se mea faaletu mau, po o sina li liu I titi. Li ia leli. So God's desire is for us to be thankful in all circumstances of life. We must be grateful. Fina ngalo le tua ia tatou loto faafetai I mea lava. A wao le fina ngalo leo le tua ia te tatou lava. O mea lelei tatou te oli ai leo langa lei. O mea o loo foa I mai e le tua I o tatou lima. All good things we enjoy in life are given by God. I ieleli. Tatou mafau loto I tatou wā male atua, o tatou mafutanga male alii,
Ia e fesili lava oi ia te oi o a mai le lua mafutanga va lata ma le atua. La ngai tasi lea au wala e whaailoa atuai. Lo tātou loto faafetai le atua. O le tātou wā, o le tātou tapua i atu le ia te ia. O le tātou whaivi inga, o le tātou whaitatalo, o le tātou taimi panga noma ia. E whapenao na tātou faafetai atuai le atua. Gratitude is a way to show worship, to show praise. O le loto faafetai, o se awala e whaali atuai lau vi inga ma lau tapua inga i le atua. Ai sila la i le salamo o lo mta upo se lau o lo whai upo e wha. O i lo au mai e ia te i tātou. Whai mai ia o tau ulu atu iona whai totoa ma le vi inga. Lua maona loto a ma le pesi. Whai maila ia o le tala le whai salamo. E le ngata e tau te ulu atu iona whai totoa ma le vi inga. Maona loto a ma le pesi. A ia o tau vivi i atu ia te ia. Ia o tau wha manu atu i lona suafa. I ia le atua. O le loto faafetai la. O se awala le e whaali atuai lau. Lau tapua inga i le atua. Lau tatalo leo leoa. Lau faafetai i le taeao ma le taeao. Pei o la tavita. Ia tātou tau atu lona alofa i le taeao. Ia tātou whaailoa atu foi lona whaamaoni le pou. Ole au wala la lea, ole loto faafetai, e whaali atu ai o tātou loto whaangai e tia. Ole tātou tapua inga, ole tātou taulanga faafetai, ole tātou taulanga vivi. Pe ole whai mail whai salamu. Ia o tau ulu atu iona whai totoa ma le vi inga. Mana tua, ole vi inga, ole me sau mai totonu o lou loto. O le me sau mai totonu o tātou tangata. Whai maila ia o le whai salamu. Maona loto a ma le pesi. A o lana ia te tātou le loto faafetai. Ma le vi inga o le tua lo sau mai totonu o tātou loto. O na sau e lole o le pesi. Wa e pese, wa e whaatinoina. Lau tapua inga ma lau whainga taulanga i le tua. Whai mai, maona loto a ma le pesi. Tolu, mai ia o tau vivi i atu i ate ia wha, ia o tau wha manu atu i lona suafa. Vi ia le atua, matango fia la le tātou porkalame ni taeao por tātou Malū taeao faaleagaga. Le anga o le fina ngalo leo le atua mo lana whanau. O le fina ngalo leo le atua mo le au pa ia ma le au whaatua umalava. Ina ia tātou loto faafetai i mea umalava. Pei o la Paulo le kalesia i Tesalonia. Ia o tau faafetai mea umalava. A wao le fina ngalo leo le atua ia te o tau ia ke riso Yesu. Amen. God desires us to be grateful in all circumstances of life. Vieleli. Awana ingalo ia te tātou. All good things we enjoy in life are given by God. O mea lelei tātou te oli ai le olanga lelei. O mea e fōa i mai e le tua i o tātou lima. Pei o tustusinga le apostolo Iakopo. O mea lelei e fōa i fōina mai. A toa ma mea lofa e ato atoa. E se amu ia tātou. Pai e au mai e le tua na mea lofa o mea lofa e ato atoa. E le ngata e ato atoa e whai mai o mea lofa e le lei. Ana whai mai tala apostolo Iakopo. O mea lelei e fōa i fōina mai. A toa ma mea lofa e ato atoa ona lelei. O mea ia mai lunga lava ia. E lei se mea i sau lunga e le anga e whale tonu. Pe le atoa, pe le lei fō. Pe meila i o tuspa ia, o mea lelei e fōa ina fua mai. A toa ma mea lofa e ato atoa ona lelei mai lunga lava ia. Pe ia le tua. Pe ia le li. E aluifo mai le tamao o le malamalama. E le o ia te ia se mea whaale matau.
po o sina li liu I titi. So that is why we must show our gratitude, our thankful hearts by our worship. Gratitude is a way to show worship, is a way to show our praises to God. O tatou loto faafetai, o se awala lea faali atua I lau tapua inga I le atua, ma lau pese I le atua, ma lau taulanga faafetai I le atua. Pe o upo al faisalamo, I o tau ulu atu I ona loto a ma le viinga, ma ona loto a ma le pese, I o tau vivi atu I te ia, ia o tau faa manu atu I lona suafa pa ia. I ia leli. E mwhai la wha pe whion tātou wha alia le loto faafetai, e o lava I tūlanga whaingata. Leanga iei tai me afe to ele wha noa noa I a te oi. E ile tai me afe me ele onge I a te tātou. E ile tai me o ma ele pua pua ngā I a te tātou. Ai ma whai la wha pe whion tātou wha ali atu le loto faafetai, e o lava I tūlanga onga onga o le soifuanga ma le wholaunga o lo tātou ai. O lo tātou iai. How can we show gratitude, our thankful hearts, even in difficult times? Papefia. Ole vaenga e fia batu mo tātou taeao nei. Vaenga mua mua. E tatau ona tātou I loa mama whai. Ole atua o ia na te tāpena mea le lei mo lana whanau. O po nisi upu whawhai ngofie, ia I loa e tātou, e mawhai e le atua, o na whaia mea mole le lei. Vi ia le li. Leanga iei le tala le tuspa ia, ile ma o le roma e walu wheu pe losu ma le walu wheu, me le tala le tuspa ia. O tātou I loa fōi e ngā lulue whaatasi mea uma e le lei ai, I lātou e wālo lofa atu I le atua, o e wawala a wina I lona fina ngalo pa ia. Mantuan mauna. Mele o le vaenga le fia tufa toi mo tātou taeao nei. No God, He is able to work things out for good. Ia tātou I loa, e mawhai e le atua, o na whaia mea mole le lei mo I lātou uma o e alo lofa atu I a te ia. O ai tangata ia le whaasino ia I le tuspa ia. Tangata ua wala a wina I le fina ngalo o le atua. Ameni. Ni ia le li. E mwhai la wha pe whion tātou wha ai loa atu lo tātou loto faafetai e o lava I mea o ona ma mea matui tui o le savalinga e o mai a te tātou. Ia tātou I loa. We must know God is able to work things out for good, for His purpose, for His plan, for His will. Ia tātou I loa. Po le ale onga o le tinga, po le matui tui, po whainga tāma pua ngā o ma le tātou savalinga. E ma whai e le atua o na whaia mea uma, mo le lei, mo I lātou o e alo lofa atu I a te ia, o e ua wala a wina I lona fina ngalo. Wow. Amen. Vi ia le lua. We must give God our concerns. We must be thankful because God, He is in control. E te tau ona watu ato atoa o tātou popolenga I le atua. Ma tātou faafetai, le I o le atua o lo o tua I le foi. Lea, o lea e tua le atua I le foi. Ma whaatavili mea uma I lona taavilinga o lo fina ngalo ai o ia. E peila upo la apostolo I le kalesia I Filipi. Fai mela I o le apostolo I le kalesia I Filipi. Filipi, aua ne I popole o tou se me tasi. A ia whaailoa atu o tou mana o I mea uma lava I le atua. I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le faafetai. Vi ia le ali. Tolu a me en fai mai e le apostolo le aupa ia. Aua ne I popole o tou se me tasi. Lono winga po le ale
o le ale onga o se puapua ma se whaingatā o lua whaafsanga. Whai maili tuspa ia. Aua nei popole o tau se metas. A ia whaailoa atu o tau manao I mea le lei o malawa I le atua. Mua I le tatalo, lua ma le whaatonga tolu, atoa ma le faafetai. So we must be thankful. We must be grateful. Always have a thankful heart. Ia te tatou se loto faafetai mea malawa. Le lei po le lei. Iai po le lei iai. We must be thankful. We always and we must be grateful. Mai lai o tala tuspa ia. O le manuia fo I mai le atua. O loo sili lava I mea e manatu iai. Wow. O le manuia mai le atua. O loo sili lava I mea e manatu iai. Tatalo, whaatonga, atoa mal faafetai. Mai lai o le whaumanga o le fionga le atua. E leo ina ai o tau loto. Atoa mo tau mawhau I 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚑 Yesu. Wow. Bi ia le tua. O le manuia na mai le tua. E sili mea malawa I manatu I ali tangata. Whemea, e leo ina ai o latou loto. Atoa mo latou mawhau. Ina ia tau la I latou wa ai Yesu 𝚗𝚘𝚙. Amen. Bi ia le tua. Give God our concerns. We must be thankful that God is still in control. Ia tuu atu o tātou popolenga mo tātou mana onga I le tua. Ma tātou faafetai, ma sii pea lou lima. O le tua, o loo lea mea uma. Amene. I ia le tua. We must be grateful, knowing that trials build up us. Ia tātou loto faafetai ma tātou iloa. O tofonga malawa. E whausi ai o tātou tangata. Amene. O le ale toa I ngā tofonga I o mai ata I tātou. O le mea nā o lo whausi ai o tātou tangata. Mai lei o tangata leo ia kopoa mai ia o tau manatu. O le mea fia tele ai. Pe a maua o tau I tofonga ese. Ia matua I sapo tofonga I o mai. Talia. Aisea, nanga lefa I mai tala tuspa ia. Ina o tau iloa, o le tofo ina o lo tau whatuatua. E tupu ai le ono sai. Ma ia atoa ai le ngaluenga le ono sai. Ina ia atoa ai. Ma ia sao ai. Ona le lei ai o tau. Ia le ai se me tasi e mativa ai o tau. Amen. Ia tātou loto faafetai maleilo. O le tofo ino I tātou. O lo whausia ai o tātou tangata. We must be grateful, knowing that trials and the test of life builds us. I ia le tua. Amen. O le tātou malu taeao faaleagaga na nei aso. Tātou wō ma le upo le tua. Ia tātou loto faafetai. Always be thankful. We must be grateful. Why? Because God desires us to be grateful in all circumstances of life. Fina ngalo le tua. Ia tātou loto faafetai. I tūlanga o tātou wholaunga ma tātou 𝚟𝚑𝚎. Ia tātou faafetai mea uma. A wāle fina ngalo leo le tua. Ia 𝚗𝚘𝚙 Yesu. Amen. Aoni ngalo ia te oesa mo le atu no pele kerusiano. O mea lelei uma tātou te oli ai leo langa le. E fuawai mai e le tua ia te I tātou. O mea lelei e fuaina fua mai e le tua mo I tātou. O mea alofa e ato o toa ona lelei. O mea alofa mai lunga. O lo aluifo mai le tamā o le malamalama. Fai mai lei au tuspa ia. E leo ia te ia sina li liu I titi. E leo ia te ia fo'i se mea faaletu mau.
Amen. All good things we enjoy in life are given by God. Le aise mea leanga au mai le atua I lana whanau. O na o mea le lei ma mea ato atoa. O mea ia au mai le atua I lana whanau. Ai tatau on tatou wa, whaailoa atu. Whaailoa lo tatou loto faafetai. Whawheona whaailoa. E whaailoa I lau tapua inga. E whaailoa I lau whaatonga o lau tatalo, o lau taulanga faafetai le taeao ma le taeao. Ma le taulanga fiafi, le fiafi, ma le fiafi. I ia le li. Pe au tusi le salamo le sa tatou whaitawina. Iau tau ulu atu iona whaitotoa ma le viinga. Maona lotoa ma le pese. Ia o tau vivi atu ia te ia. Ia o tau whaamanu atu I lona suafa. I ia le li. Ma awane ingalo ia te I tatou sa mole atu no pele. Pe mai le tala al tuspa ia. Roma valu lua sumal valu. Ua tatou I loa fo'i e ngā lulua e whaatasi mea mo le lei o I lātou o e walo lofa atu I le atua. O e wa vala awina I lona fina ngalo. Ia tatou I loa e mawhai e le atua o na whaia mea mo le lei o e wa ia vala awina I lona fina ngalo. O le ale vanu nai te uiai. O le ale maunga nai te lua whaasangai. O le ale o ona o se mea o loo e whapenao na e inu e nei taimi le ase matui tui o se mea o tai ai o nei taimi o lau savalinga. Whai mai le tatou malu taeao le nei taeao. Ia tatou I loa e mawhai e le atua o na whaia mea mole le lei. O e alo lofa atu ia te ia. Know that God is able to work things out for the good of those who love Him. Amen. Ni ia le atua. Avatu ia te ia. Mea tatou te atu vale ai. Mea tatou te popole ai. Mea tatou te I loa e whaingatā I tatou savalinga. Ave I le atua. To atu I le atua o tatou popolenga. Tatou faafetai o le atua o lo whapenao na whaasoasoa mai mea lava mo tatou. Give God our concerns and be thankful that He is still in control. Pe al tusi le sa tatou whaitawina taeao nei. Aua ne I popole o tau se me tasi a ia whaailoa atu o tau manao I mea lava I le atua. I le tatalo, whaatonga, a toa mal faafetai. Ai sea. Le anga o le manuia mai le atua. O lo sili mea e manatu I 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑. Whe mai lai o le tuspa ia. E leo ina ai o tau loto. A toa mo o tau mawhauwhau. 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚑 Yesu. Amen. E langa I le steini. Ua paka I le tangata I le matautia o le faafetau. Ma le mea o lo popole ai. Ai ngalo ai a te tatou. E mai lai o tuspa ia. O le manuia mai le atua. O lo sili mea e manatu I 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑. E leo ina ai o tatou loto. A toa mo tatou mawhauwhau. 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 Yesu. Ia mamā o tatou loto I te mua. Amene. Ia laua lunga I lau fina ngalo. Le ai o le manuia mai le atua. O lo sili mea tatou te manatu ia. I ia le li. Wha le o tatou malu taeao le nei asu. Sa mole atu no pele. Ia tatou loto faafetai. Ma tatou I loa. O le tofo ina o tatou tangata. O lo fausia I tatou. We must be grateful, knowing that trials and the test of life builds us. Peole just to sing apostolo Iakopu. Le sa tatou whaitawina taeao nei. Ia o tau manatu o le mea fia tele ai. Pe a maua o tau I tofotofonga ese. Ina ua o tau I loa. O le tofotofoina o lo tau whaatuatua. E tupu ai le ono sa. I ia le ali. E la nisi taimi ua. E o lava I lau whainga luenga. O nisi ua 5, 10, 12 tausanga au na I le atua. Ia ai whaftai le li.
o le whaamanatu mai a te tatou I lana upu. A ia ato atoa le ngā luenga ale ono sao. Ina ia ato atoa ai o na sao ma le lei ai o outou. Ia le ai se me tasi e mativa ai outou. O le tatou malu taeao faaleagaga na lenei aso mo le atu le agaga faafetaitele si o tatou aiga. Ia le mafuta mai e maise o le faafofoga mai foʻi le upu o le atua mo tatou uma. Always be thankful. Ia tatou loto faafetai. We must be grateful because He is God. O le atua ona nafi o le aso, Yo o lava I le whaavavau, o le atua na e le suia, e tū mau, o le atua le lei, o le atua talimanao, o le atua whaivavenga, o le atua na te au mai mea le lei mō lana whanau, o le atua na te au mai mea ato atoa mō lana whanau, o le atua na te au whaangalu lue mea uma mo I la tau o e alu lofa atu I a te ia, ma au na atu I a te ia, o e na ia wala awina I lona fina ngalo pa ia. Amene, ia, sa mola atu no pele, manu ia tele le whaawawina o tūte ma whaiva o le nei aso, ia o le sa vali na o tala lei mo tātou malu taeao faaleagaga, ia tātou loto faafetai mo le atu le faafetai tele, si o tātou aiga mafuta mai, lunga o tātou auaunaga I so o se platform o whea lava o e maua mai ai leo le taeao, anga le atu le tua whaatoa atu e le nganga o le tua ia te oi, e tusa o lau whaafonga I lana fionga pa ia, mo I tātou uma le taeao, ia Australia, Samoa, Amerika Samoa, Malotele o Amerika, Hawaii, ia whapea fo le Northern Atmosphere, ia manisi tu o le nei lalulangi o maua mai ai le tātou malu taeao faaleagaga, ia whaamanuia tele le tua ia te outou malava, ia e tusa ma le upu a le tua e peo nei whaafonga mai ai le taeao, e le talitonunga, ia le so taeao tātou tue fulai fo le teimi masani o le tātou malu taeao faaleagaga, ia e mo le teimi nei, a lofa tele mo tau la se upu la stala o le lungu malia I lau whaafonga, ia ui mangalo mea uma I le afionga le tua, tātou o manawa e tasi le whaoltanga o tātou li o Yesu Keriso, e ma mangalo ai se au nanga, al Global Kingdom TV, ia whaamanuia tele le tua ia te oe, malawa singo nei aso tale tu la sumanlua o tātou po kalame masani, whaawawina tamai a fiu, sunga whawhengainga, ai mainu e mamao le ala, ia me se fo tātou por kalame whaoltanga mo laulangi saunia mtapenaina le sunga whaifau te fausi osi krei ia whape fo iniso tātou por kalame le fiafi manai o le manawa o ngaluenga ia o te le mai le tala le lei ai Yesu Keriso mai lana au auna pasta whaamoana Montevideo mai Perth Australia ia manu ia tele le aso si o tātou ainga le ua to ai tau nu mai pale mai fo le tātou por kalame le taeao ia staimi ona e toi whaafonga le upo le tua ia e mo le teimi nei soifua ma ia manuia.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.